Jiwa đi ra lại con có sẽ cái khẩu sự siêu được lại này am 사 집에 내 차도 하나 얘기 보통은 그 thằng con 사 này Hallelujah praise the Lord cái thì có sao cái thằng lệ cái thì lệ trên có sao thì bên đó quá số nữa có cái sao thế là sẽ đi với là sẽ đi tập lại đấy các ông thì cái thằng cái bọc sầuซึ่งตามบริบททางโลกนั้นคือทุยคือทางโลกนั้นคือทุยอาเมนซ้ำนี่จะได้คือทางอาเมนทีนี้ซึ่งเฟรนด์ที่สุดเลยเนี่ยทีนี้ซึ่งตามโลกที่สุดเลยเนี่ยแฟมิลี่มาเก็บว่าลูกของอะไรเรียกซ้ำลูกของก็ต้องลูกของก็ต้องให้นับเลยที่บอกเราต้องให้ต่อHallelujah. Yes, bola mau tomai tombo. Hai pano. Apa bola tomai rombo. Nukung selami itu. Hai nabe. So nukung mana nak pisau tomai rombo nukung apa kaya. Nungbo sana tom apa ya? But nukung. Apa lo jepun nunggu sih tangai. Yes, saya pano tombi. Hallelujah. Apa kai tu ni sih sih kusuk kalau saklai. Amen. Hallelujah. Jadi, elang bapak sempur itu apa yang saya mahu? Sempur lain tadi. Bisa kamu dah elang bap? Jom tu aja. Sengklub lain ay. Deuteronomy chapter 6 verse 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Deuteronomy. Kau berbalik uai ni sakima hopefully. Bagaimana boleh? Oh Israel, kenali. Subrayong jadi kaitor, bos ini se subrayong. Dia subrayong ini kaitor, no ini dia kabai, kubai, dia hanbai ke, hamzat suti. Pia amono tini dah gimana? Memang kok kero ini kalau dokter. Next. Piano lo sak ni besar lo, amono kiri berhenti. Nolok lo acuk layai, dokter. Lama kita tu mana bagui rokok layai dokter. Kumane bahasa pro apa lo syawik nanti. Hallelujah. Makin jeng orang pori lagi pertama lo kangke. Orang kaya itu, orang aja free itu orang tak tahu. Top position lo, akai itu always tongkeng. Teman di sana, teman aculah itu di sana. Teman kaya mungkin sesama lagi kasih kerja suka lebih tongkeng. Azar lo, sabu busuk tongkeng lagi. Amen. Hallelujah. Akhirnya nukung ibu korok sabu. Borok sesuatu maupun nukung namle, borok senam di sawo senam, selalu suka senam. Hallelujah, praise the Lord. Hake selalu biar kau beri pai, kai tu naik ni no, beri biar kau beri pai. Yes, selalu dipakai nazaka, pekere nazaka. Jika operasi pelihan di kaya, kai tu pai tu ya boleh senam mana. Hake termacara beri. Borok muni syukur korok sesuatu no, sahabat baik connected. Amen. Hallelujah. Orang tua building geriba hak geri kita kamu. Lelaki pun pergi lagi. Sentang pasti tomar. Hak kamu na, hak geri gila. Building semua berkam kamu. Ayat busuk tolong kali kelari kamu. Tentu bos susinan tayang kemarin sampai lagi lain malam lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Nanti ini senjata bahasa itu apa bahasa senama ni? Kungsu zaman apa? Mungkin seputar gini, pulau zaman itu ada. Haleluya.
ang kayo na yangan sa mga kubo sa bakit hindi nagtulis maya nang tapos na may mga tumuli ba Haleluya ano ang isa ka mukha buruan ni kanya ni go kanya ta goran haday ka masara bolong kanya ni mga excuses na like na ko kaya ba ay kobo boro ang kanya sa ito sudah kaji na paile ya, ano kung kana paile ito mazor robo, kansa ka podre formuwa. Haleluya. Bro, waso ansu ya, bro se sai tong lai mani. Hangga ba, kaisan lai tong lai mani. Hangga je asu mani tong la kai do mani. Bro realize se kai nai ya, even sanai so pai sa pai ya. Mari, kaki fili. Kai to sini, he. Tapi ni musuh zakwa orang hai sih, kena dina. Siapa? Oh, bini se limited, unlimitation tu orang bawa tu kita. Bawa tu orang bawa tahu lepas bukan tu. Jadi, tamka, operative kena ni, bukan bangsa orang. Loksa dia, amu suke, tu belum. Apa orang punya bahasa ni Bini buddhi bono pas di zaman ka. Haga bo ketal has kana di zaman ka. Maya. Haga bo masuk bono ma zora ru dai pa ni ka ma. Maya na. Sali kai terkeri. Kai terkeri. Mungsapan terkeri. Mungsapan terkeri. Kai terkeri. Zero. Tujuh kana deh. Mungsa. Kai terkeri mana no? Mungsapan terkeri. Haleluya. So orang sing ela ba pol le kutam no. Kai tu tongman bagi sesendiri apa mungkin apa? Kali tu perlu kita kai tu tong apa? Tadi yang pakai buri tong perlu kai tu tong lain. Tadi yang mui kaham kaham masa perlu kai tu tong Islam. Jadi kalau mau biar masuk kai tu itu mana tu? Biar beri pro? No kai tu. Lagi kai tu. Tongwari. India di top hospital kan lain, tong lain tu. Kalian mana? Dia even Michael Jackson ni, istri doktor ini semua. 150 years, dia semua sudah tanam sungai mari. Tahu sih dia semua sudah kerja dah. Kerja belah. So, buat musiknya, medical technology lah, musiknya buat believe like oxygen dengan apa yang tu, sama macam laboratory macam ni, test like. Isso só. Pia tam ka bina imagination. Haka bini je musuh malo. So so ke bawa 150. Musuh kosong tu. 50 selain mana tadi ya? Pon selain mana ya po? Bini dah awak betul. Kedai. Bini followers awak betul. Kedai. Mau jadi trio Google Class ni tak bisa. Amat segera saus kerja kan. Google mana manage ni mana ya? Asal traffic jam kan. Azar awak 4G pun kaya aku. 3G aku dah tahu ni 4G 5G pun tak beri. Azar awak sebab keras ni tak baik. Yusuf follower nak orang hamzah Yusuf borok. Akasa hamzah borok kompor borok ngarang di mana? Okey. Ragawal ko. Jam awak betul. Pun awak beri. Kalau bini azze alai dah boleh, alai dah zani tu mana? Awal mula kali dah mana? Bini bebas suku dah mana? Haleluya. Family, aku buat nukung. Haleluya. Ini cun orang nukung kaya. Orang orang kaya tu beri kau nukung pun belum beri. Amen. Atau orang konser dia kaya apa yang orang dia itu tu lah. Haleluya. Orang akhir lagi borok tu wahai no, kubur laja. Dia malah laja kompi baik. Akai tu kamu gering dia. Gering le. Zoro singkir dari nak betul betul. Oh dia dari borok tu bang mak kakek. Maka serang bayi wah. Apa dia stop sekarang pun enggak itu. Sampai sini mana apa kaya. Siapa? Kau belum tu dah tahu. Kamu kaya gering dia. Haleluya. Amal tam sawi dong kenade. Nini bus harap bay. Nini nuk ni konsa member bay.
대박스러워. 안땅다기, 안땅 무슨자. 아무런 없는 시야 되게. 또 그걸로 사프로 대박스러워 그래서. 아멘. 할렐루야. 하나님 가이도. ano, belai 감사합니다. 아멘. Amen. Therefore, borok family no buziwo, after borok yakari kelangya. Tadi family no buzi nero, yakari kelangya. Borok buzi kan. Bo sashun paro borok tongnai. A family no bonara di tongnai. Kalau miturban, Naomi, Elimelech, Mana? masalah orang pun tahu, Nilon bay. Kilon by chilon na koron ni busla dua menit busan punta mo kita ka busla koron ni tamu ka kita sab basi bat bagi berimang basi baca berkerasan paham sekora paham tetap berenok semis apa hamzah koron ni ro serai senyap kepada si laro Rotation itu pun kaiman perlu, kan coba tahu bukan sebelah, bawa musuh anu pungsian itu kes gari kan coba, bin ketal planning itu mana iman kamu, mana ketal teh kaisa journey start kaiman kamu, bawa apa family itu pun mana pun nori orang dia, तो individual session no जे हारि को किबिली आउ थांगी संपादिका आहाउ किबिल थांगिका आनु बुनु बनारानि गथिका लगे पहाम जों ग्रुप बो बखरा जों या कालिया माने तांबा बखरा जों निन गसि दं या करे माने तांबा नो बखरा जों आनि पर्सनल लाइफ थांगे मा पुरोबिसिका जे नो फुंनि बेलनो साइमानाय र बो साइसुं फल बासाय दं हालेलुया बो या कालिया bos hasilnya kan bahasa itu naik, because bos Taiwan itu utama. Tadi kan sudah. Pada kibia. Pada yakari. Haleluya. So nukum hari tambah. Kayak itu menjadi halal. Amin. Tadi kayak itu banyak halal. Abu sesuai di nukum. Amin. Abu boya ani kayu. Nukum kayak sesuai. Buat bos halsa, anda yakari kelai. Ang mau yakar naik, physically. Hanya nampak, oh darah menarik halo, oh lek hay malah jat halo, oh family lo, dia masuk sini family bobo, ada kaitan baik, ada halo, oh sendiri sendiri family. Amen. Praise the Lord. Siapa kaitan begini halo kamu, tek korupsi pun saya apa family lo dua dengan payu. Mesti ada mana? Semua kaisa bahasa ini. Hai pun senung kaisa nak tahu. Tangga ini ya kaisa berhalo, bawa kaisa berhalo. Bawa automatic tangga kan hati kaisa tahu apa itu. Mana mereka? Mesti kamu hati. Waktu itu mulai kaisa tangga kaisa hati. Kamu mau ada ni kan orang waktu sini saja. Same. Ni halo bawa kaisa baik, ni halo bawa kaisa baik. तो ऑटोमेटिक तंग था आनु कुंका जो खोमसन so nukung kemana nabagai nukung musangga bagai ni personal winning personal musasa strategy aus hamu juga kaida wes bisa kalau kamu amen ni planning kan mana tomun kaida beri nah tomun kaida tomun ke haleluya pada tiba हमको family example tentang lain mata yang problem Matthew chapter 1 verse 18 baru diperiksa. Yesus Kristus akan menikah akai. Bini Buma Maryam bayi Yosef nikah senja. Hai pano borok kaya dia sihino kalau terkar bayi bos kan dia yang mani sedekah. Yes. Boleh tadi. Bo bayi kau senja nai Yosef berkah borok kaham. Bolu puni bes kanggo Maryam ni berkah sokna musuh saja. Okay. Hadiah Dev saja kau sebelah hendak berkah saka. Mo omong haiwan shui jokro.
Subrani suari koroksa imango nungzagay hai tuni sapaita. Daw ni Boshon Joseph Mariam no ini hik panyanita hindi. Bo kalau tertarba jeska deria anggo. Bo bushan telah koroksa balai hagi yang bono Jishu kuni mungkardi. Daw ni hingke bo bini borok no borok ni sumsok yak siongkai. Okay, next. Subrani adyan ini kutui hai tuni samani abo nang penyabagai omoro bebak nunggu. Naji berishik lah tertar koroksa. Chak deria anggai bushan telah koroksa bawanan. Hai dia bo Emmanuel tentang naik. Abo kaidor jumai bakshan tunggu masih. Okay, next. Hai dia Joseph kumani bahasa woi. Subrani suari sama tunjuk laida. Bo Mariam no kaidar ka. Okay, tahu ke bo Mariam no? Boleh tahu tahu bo semua itu kembali. Okay, engage singzakta. Kayak apa? Coba tamu saya ke bo, kasih kayak jadi aku. Mariam di bawah tahu cerai kamu. Obviously, kamu apa hai? Keren di personal itu kayak kamu apa keren? Apa proses berino? Pregnant zak di kerana ini orang saving loss orang kita mana? Hamsian loss kau ya bos orang kamu lakukan mana? But orang di saat Joseph ini belai borok. Haleluya. So bo, asal kau korsa selani reaction tak mengiman apa itu kerana kakek. Hoi, mana kenapa jadi kau kami apa? Abu ini butuh iman kamu, bah logo lasima sisa iman kamu. Dia bertamu saja bah, sakit, siapa lah yang misal. Mana bini intention ti korsa na opoman nari buya, bah lasima sisa iman dia. Tamu bini kalau kaya itu berbohong. Aw, box laser, hai pun sudah pregnant, Mary. Tahu tu pregnant, bahagia ke awal orang bos asal kaya musuh saya. Tapi aku lah sih masih tentang situ, bawa tentang situ. Box yang pas mana? Apa hebat cuma tu itu mana? Dia tahu kan? Sorgoni, suari. Hai tahu siapa dia baru? Entah lah sih, politik sana. Bo, kalau tetap bersih. Haleluya. Kamu bini hal apa itu berjadi dia? Apa yang bukan depan kamu? Oscillation itu bukan depan kamu. Bo Mary kan kayak kamu. Anu pun mana masa kamu? Sangat kamu bukan itu hal apa ini? Amen. Main kaget ini datang problem, bini datang problem. Apa ya sih sulai kan yang apa beri? Mana kayak hal apa? Okay, up problem solve pun solution mana? Haleluya. Kamu nak orang sekarang ini sisuri dah jadi ke, ya apa ya ada problem kong lagi. Bagaimana? Teknik climate itu kan orang aslas ni, tinggal sempris tu aslas ni. Berarti ni orang busuk pun tu dongle. Bagaimana? Musa kerja tangan tu orang ni tu. Tak, awak kotor ni mana, cikgu ni mana? Tonglai itu mana saja. Kau bisa kan? Siapa? Ni kalau kamu kaya berkaham kakek, ada yang lihat. Beri sampai. Haleluya. Datang kamu rasa kau Mary pregnant. But Mary tu sampai halo. Joseph tu sampai halo. Kau kaya bersahaja, kau kaya bersahaja. Ada yang lihat kan? Physically tu tak perlu kaya yang selesai selain exam kita. Kalau aku kaya tu planning, hai pun ada, aku menurut saya tu bawa. Kita mesti kaya mana bawa? Semia. Aku sendiri sejak tu saya mana bela, asal aku pun semia bela, kaya saya asal kaya apa bawa no? Tahu, asal sejak narangan bagi saya mana. Haleluya. Okay. Orang sentak lupa sudah itu lah. Lupa. Apa yang lupa? Lupa bukan besar. Kayak terus pun nukung bokor mengenai. Haleluya. Nukung bokor kuplu mengenai, mesanzak mengenai, hamsazak mengenai, alai dak mengenai ke, zepun nukung bokor. Amen. So, sen miao anu kumati wa sumai kumati wa, bersama mukai dalam apa? Isno, errands mereka. So, official sen bersama, terus kita sudah di proses itu.
Haleluya. Sejauh termukung lainnya, hampir kena dia orang Islam puno, neng soy nukung ini neng musuh mana? Ada semukung lainnya, dia kena lainnya. Jadi kamu harus tahu mana tu apa, lagi ini kita berusaha.
nang sai sung ba je put pa anytime nang sa bi te sai man di no khung ni go khro kai to no khung san nai sa ai mo chang ri man nai nai khobri man nai subongi man nai sa sari man nai nai ko ri man nai hamari ri man nai khai ri man nai be ba kai to se ni no khung ni go khro abu kai to ni sai man di amen dia pun sai sai ni thang nai any khalo pun no ri man nai ta pa ni le ni kai to bai se amen haleluya omo karen lo to ni kai se jana lain mana ni personal karen to mo thang ba se ni lo sum ke mai ba to imagine kai la agar plus di karen gere ni no shi to mas kai se karen pele agar to ni no ko to mas kai se to bahi no ni confidence do dala na ai se no ki opun sai man di no man ta ni ba yi kai ni ha tam mi dong kana gini problem kere because anytime amen that's called family ni family ni bawah orang itu haleluya no pun masang na ba ni supporting role na hata thandi khungkai ba ni pun masang ya ai de bana ni ko pa no ko mar ni wasi de ko ni thai na am no ko ni ya to mar kai ko se ko to mon kai to ma bia na pa so mo ba ni thai ne sa kai to mo ni pa amen haleluya ini kamu perlu masa mengkam tahu pasal dunia tadi sudah belum masuk yes or no yes kamu tu research kayak ni sama orang terima kok apa sama dia kalau tadi sudah belum masuk kok tadi sudah pakai nanti ni dia beramu desain kok tadi sih mau sensor kok tadi sih what is the problem kere because ini bukan sama अब एनी टाइम एनी सामु एनी सिचुएशन होता है अब एनी सामु मजा का मिस इंटरप्रेट कर गया है तो ना itu mungkin salah sah aku jorok kok sampai langsung masuk asyik tak miss interpret kayak kamu mana apa itu memes terus mana gitu pak kalau kampok salah kayak siapa nggak rasa gelap ini mistake sebenarnya rasa kayak aku viral kayak siapa kalau musikan, aku nggak beda kayak sound. Ini sound ini sama saja, bebas sound teler atau tak kau biasa. Yang keras apa loh? Kayak itu kah? Itu ya toh. Boleh lah. Psalm number 101 verse 2. Exo X. Psalm number 101 verse ke 2. Boleh. Kan kiri lama nanti. Kan cuma ang bufro ang roman naika ang ani nokshingo kato by integrity of heart. Hallelujah. Dia syukur di. Kan kere lama nanti ang kacumi wan sunai. Ang bufro ang roman naika ang ani nokshingo kato by nonai. Okay. Kamu bisa. I will be careful to live a blameless. Kind that. What like the river push it. Oh, when you come to What like an young by the mall. See where we don't know. Saya sama dengan yang kesana. Baru pun great. Leak. Kamu dengan kain great. Mana blend great, tak great. Buku sih zaman kan. Yes. Hallelujah. Apa tangsa? I will be careful to live a blameless life. Hallelujah. Blameless life, sorry, blameless. blameless, Kind great. Tak great. Langma. Jadi, nenang kalau. Sikok ini baik banget. Itu na. Baik banget. Semua sikok pilihan betul. Orang tu menipan tangan bom. Orang kasih kulit jauh, aku dah kulit tangan. Aku pun sekarang selat, mesti sekeluar. Ini kasih tak dengan, bumbu tak, kemana pelai kis, terlalu. Ada.
ini Pakistan kan teroris kan? Yang contoh tuh teroris kan? No, berdak sekelai kamu ni, kamu borong ni naik tetap kelai, destroy kelai kiu. Cina datang sok apa ni? Sumsok. Dan mana? Sau dak ni kelang apa? Ini babu apa ada? Bosan musalia, bin long long semua dak kan apa yang macam? Kai tu saya mana apa? Sama-sama bukai. Nggak salah semua. Aje tasa di mana bukannya salah sama ba? Kami itu saya orang belah tu jadi bro. Bentuk kau di no. Mati gale. Betul tak? Kamu buat macam ni. Saya jangan sih. Haleluya. Betul sudah di no. Sudah sama apa no? Saya belah. Salah sama. Sin tu sono. Tahu somen sikok ni manjaka. Aru ni tahu itu tahu. Tahu sin lende. Ini baru ni baru kutu misalnya tahu dia kerja tong puri gile. Lu ada? Tahu dia kerja di fellowship service so, aku main kita tanai. Tahu tu bangsa. Dago. Kau sampai ke mana? Office kerja sebenarnya ni aku ni aku mata aku masih kok. Saya tahu saya suka lah. Saya salah ke ada lagi. Khotbah ke sabo? Kau tu orang mesti khotbah baik. Tu kalau datang pun tahu. Dia pun datang. Adam noro Yesus Kristus pilih tiba tamu lagi. Sering saya suruh belakang. Haleluya. Hai mana borong aku susah mana posisi ayat ni Andriano. Bini datang dong bos aku. Amai bos susah mana mulai. Borong tamsa ayat ini susah. Azor borong susah wanzo ni mau. Hai borong ni biar orang tu misal. Tan mulai borong ni susah ayat tak kiri ni saya punya. Tak kita mari nu. Adom ni fruity man kazo tak no. But ada biar ni pusat ka. Yesus ni bisa pusat. Yesus ni tiba itu pusat. Amen. Tadi am tak kiri. Awahai. Rasa borong sih. Yesus Kristus bisa. Amen. When will you come to help me? I will lead a life of integrity in my own home. Amen. Orang orang Samis jadi sama saja. Tam saya anak itu blameless life tu nago, apa orang anukung, asal orang nago, nentongke Allah bawa. Amen. Ini sudah sabo ada nak bimbang kaba individual ni panbai, session baik ni panbai. Yesus ni pun sembuh pun nala kamu, tangi pun nala, obong ka. Tahu kami sanai election fight tu. ID sara election itu jaga sama kai baru. Dan post ni baru. Jadi mana election commission out perang tu apa masuk ke saya ya. But there election duty mana orang tu ni biasa ID tu. ID sara bahawa bayar pura bayar. Berbusikan. Passport tu ni India nak pura mana? Apa yang mampir no? Berbusikan tahu. Haleluya. Same akai toro seng agi pun ID lagi. Mereka utanggo, mereka payu. Kaya sa asum sa tamu tangka ada sobi pakai. Kalau seng susah, memang kok kena ini sok. Ada ni bagi lo tamu tangka kaya tu direct kalau green ni pakai kamai pakai. Agi adam direct kaya tu box kamai. Asal ni mana bo? Agar nanti kau berbeda apa? Jering terpekan distance. Asal. Haleluya. And boyar by bismo sekolah malah kita tu lo. Baik lo. Aja apa connection dengan auto tu mata. Bukan ada.
lại bao tiền mà lại có cái tiền của sẽ được bao lại này và asal này là tay tôi cũng không phải là xem ama cái sự nó sao đi khác cả ô giờ cái chúng ta connection mà đi ông gửi cái tôi phải có khác sao đi khác vậy à same up với lại cái connection nó Jesus Christ cái sự nó thắp cái thế vậy amen nó chỉ pro cái yếu rồi bây giờ cái này mà cũng nữa but Jesus aja sesuai dengan umur dia berkomentar dari kaitan dengan umur tang gimana tak tahu aku tak boleh anytime anywhere just jaga apa no kaitan dengan umur gimana nunggu mesti terkaman yang apa kaitan terus kaitan apa riamnya means apa ni tak kerja nung saya mana namun ni tak kerja kaitan orang amen Kau harus sejarah. Selesai. Kamu blameless life. Kau ni bantai. Ni dulu kau ni shock boleh. Kata. Lu jangan blame. Nengau parau nak jadi mana? Lu boleh kiwo. Dia nggak masuk kau. Kayak tersimpan. Amen. Haleluya. Iya. Nama beliau sentai peng kami. Kamu kami dulu. Lungkam. Lengkap. Haleluya. Kalian itu juga sembilan terus. Sakra. Akhirnya orang itu sebelum bis pasang saja. Emang serah kalau. Kalian itu juga sembilan. Asal terus kanan di sini. Haleluya. Tadi dimana korang semua ya. Nó hama này cho mana bo, video bảo là bạn bảo thôi, bo sai nó đâu cái được mà, tao cái nó xử lý của hama sa mùng để bằng nó tao lúc nào cũng bằng là cả, tao mày bo, không bao giờ đấy, ông không xem đấy chả, cái đó cả hầm, không xử lý là bằng hầm, sao nó cũng đi bao giờ, sao dak kerja itu toliman, kait tersebut mana? Amen. Kalian kait mana? Kait mana? Aku baik tong lai. Aku tak baik untung. Kait itu jadi semua tong. Sengsu tong ya. As problem. Lihat. Borok ya, kait itu sama hijau. Kait itu sama kan, nanti. Oh, dah apa tadi ada? Kait dia ada. Mesti baik ini baik. Kait ini kalau neng sekai itu bisa. Purtatan ni neng, kau tak pedi. Kau nak saya pedi nak borok. Kau tu tang sah kan buat sultan mana kau dia ada. Kau tu galau ini galau lah suka neng buat dasar neng sesal bawa. Saya nol dah. Neng jadi angkau. Kau tan galau bawa angkau bawa kalau mana le kalau muda Malaysia kau tu ansau lah asal nol mana ba. Bawa nol mana le. But ang di dia bawa kaki memang awak kan dia lah sekolah. Bawa ya, macam tu. Kalau bersihkan, kait itu galang tu. Nanti bawa salah ni bawa cek. Amen. Haleluya. Lancung apa kita nak? Apa? Connection. Haya. Wifi mesin ni mana tu tahu? Ini bisa apa yang saya future lo. Wifi bagi lancung lo. Khi mà sinh tâm lúc nó mới lâu thì sinh động mà đi. Bây giờ nặng dân là lên, hay những sinh làm lên, cái số tài, cái năng là tâm tâm nó. Có đúng gì cả? Cái này sự sao vậy nè? Hay rồi. Hay cái đó, bỏ nhìn thấy đi stop vậy này live trên này. Bây giờ cả hầm. Praise the Lord. Praise the Lord. Một từ hay là hallelujah. Tốt. Và đây cái sự cô này đấy. Proverbs 11 verse 29. Nok ni borok ni busu ongai ni le nok barse man banta ongai. Betul ni. Nok ni borok ni, apa sah? Busu. Ongai ni le nok barse man banta ongai. Tadi boleh pilih. Nok ni borok ni busu ongai ni le
nok barse man banta ngai. Tam busi. Whoever travels in own household will Nok ni borong ni inherit busu de ngai. ruin. Busu tu busi nable. Busu ga busu pa na busi. Busi ga. Le busu ga da bo. Iya busu ngai. Tahu nok ni borong man family won nang to busu mu ye. Busi ga nable ni ma ti jang ngai. Mawa. Ini dari kata mana lagi guys? Naya mana? Mau kan kong saya aku naya mana? Ya sekali. Puluh di mana dia bertani wo? Sampai kong ini sih sudah lawan puluh di mana? Nah apa ni? Hari ni lawan semua. Mana? Bukan kong mana semua puluh di mana ba? Lawan orang puluh di mana? Berapa sih kan? Orang sah, orang zero lo busi itu. Nen tomo no ko busu ungu ke mane kai to bai nini halo go okay nodi somen kai to bele halo ka aza lo bindara somorsi halo go kan sawe example da bindara somorsi sa ta ya no busu ungu lebih mate damo Berbusika, nini kaita ber hal obo, kalau sesuatu tomor keben kayu dike, minimal kayu apa? Zero. Nini kage, you are superhero. Amen. Hallelujah. Amal pertama sah, Tei putu arok ke siang genang robin selen ngai. coba lihat, neng tomor no. Kaito bai ni halo go kaham kre mini but dinonen weekend layo butu wasa kan kamu ke neng parla ka ganano ne khane awa kre do hyper neng moni ke sab ni dai share kan mangle berbusika very interesting kaito kamera apply no aw sinsa tam kam kre awa ko me apply mane apply pada apply sih. Amen. Just last verse na let's go tinasa ko promo Ephesians chapter 2 verse 19. Ephesians chapter 2 verse 19. Aku banyak norok bunyi borok, norok teh kata sabuk liya. Katarsa. Ephesians 4. So then you are no longer stranger and Apa alien. banyak norok bunyi borok norok teh hatar sabo unglia. Sini jaga bo unglia. Norok tabu kai tu ni borok bai. Sak baksa engkau. Dia kai tu ni nok ni borok engkau. 그러면 direct sinus 사이도 오고 you Gentiles. 무슨 그러면 능랑 꼭 해가지고 이거 Gentile. 뭐 성공 것은 Gentiles. 대표 지금 따보니 사이도 뭐로? Now you Gentiles are no longer strangers and foreigners. 근데 봤더니 불이야. 근데 하여 자사 돌아와 하이게 복을 내는 데는 뭐로 불이야. 항상 you are citizens along with all of God's holy people. Nâng tabu apa itu harus dikatakan zamero awal berbahasa nunggu ketahuan khobzaka hai itu hidup menengah. You are members of God's family. Wow. Sadar kau apa itu? Kaitoni. Itu sudah berlalu. Jadi alu pun dibawa sama. Kaitoni selalu pun dibawa alu pun dibawa sama. Untuk pun dibawa orang mesti dikamana no. Ini family waktu problem kerja. Tadi kerja. Segala kalau masalah ya. So dirasa sudah sempat kita jangan apa lagi. So hallelujah. Father, thank you so much. Sampai akhir